Okay guys, ngwaye kaze kuri channel yanjye Auto-Tech, nizere ko umeze neza. Aka ni aga platform keza ngiye kwereka uburyo gakoramo ndetse nuko wakwiyandikishamo ubundi ugakoreramo amafaranga. Guys, iyi ni platform igufasha gutradinga, iyo iragutradinga amafaranga yawe ikazayaguha yabyaye inyungu. Ni ubu buryo aka ga platform karimo karagukora, karagutradingira ushiramo amafaranga wowe ikagutradingira. Kwereka uburyo wakwiyandikishamo n'uburyo akagakora. Nk'uko uri kubibona hano hejuru, ushyiramo username yawe, iba ari inyuguti ntoya irimo n'utubare duke kugira ngo bikunde. Password nayo ni uko, ukongera na hano hasi ukayikomfaminga, hanyuma ukahita wemeza hano ko wemeye amategeko n'amabwiriza yayo. Wamaze kuzamo ibi byose, hanyuma ukahita ukanda register, uhita winjiramo. Ukimara kwinjiramo rero baragusaba authentication Google, iyi ni nka verification. Wowe uhita uza ugakanda hano, uhita ugera kuri page imeze gutya. Bari kukubwira ngo kugira ngo ubone iyo code rero uraza hano kuri please install Google Authentication. Urayidownloadinga muri Play Store. Reka nze mbereke. Uraza muri Play Google yawe, uze usakinge Google Authentication. Nuko nguko wita ukadownloadinga. Ikimara kuyisitaramo rero urahita uza ukanda hano kuri open hejuru, hanyuma uze uyifungure. Numara kuyifungura bakubwira ati ugakanda start, ukomeze na nuze ushyiramo email yawe, urakanda continue. Numara gukanda continue none wowe urahita uza ahangaha, ukopiye iyi code. Iyi code baraduha muri Google Authentication, tuhita tuza tuyishyiremo hano. Turahita tuza muri application twa downloadinze, iyi ngiyi. Tuhita dukanda hano kuri enter, dushyiremo name, reka tuhite gutya, dushireho ya key yacu, ubundi dukande add. Numara gukanda add gutya, urahita uhabwa code, cyangwa urayibona, urahita uyikopiya. Urakopiya ya mbere kubera ko ariyo twise izina. Urabona ko kari akantu kari kuzenguruka nikarangira biraba birangiye. Tuhita tuza hano, tuhita tuza ahangaha, tuhita dukopiyamo iyi code, aba ariyo dushyiramo. Tuhita dukanda submit. Nyuma yo gukanda submit, ngira ngo urabona yuko twamaze kwinjira muri account yacu. Ngira ngo urabona yuko account yacu dufiteho next 10,000, total asset dufiteho aya ngaya. Ngiye kwereka noneho uburyo iyi ngiyi ikoramo. Ngira ngo urabona neza yuko ahangaha kuri my asset nuhaza, ukaza ahangaha kuri my asset, urabona yuko asset yacu izi ngizi zingana n'10,000 nizo dufiteho. Asset imwe ifite agaciro kangana gutya. Noneho iyi ngiyi yo iragutradingira. Uza hano kuri AI, wamara kuza ahangaha kuri AI, ngira ngo urabona yuko ahangaha hari uburyo. Hari cycle ya mbere, cycle ya karindwi. Amafaranga washyizemo wowe uhitamo iminsi iyi AI izagutradingira. Iyo uhisemo iyi quantitative y'umunsi umwe, ukayikandaho. Iyo ukanze kuri iyi y'umunsi umwe, ngira ngo urabibona neza cyane. Urabona yuko ahangaha bari kutubwira ngo, ngira ngo urabona iyi ni inyungu, ngira ngo urazibona hano. Izi ngizi nizo nyungu zibamo. Urabona neza ko hano izi ni inyungu z'uburyo izi zibanamo. Nkangaha izi ziba ari token. Ngira ngo urabona nuza ugakanda kuri USDT, urabona yuko bahera ku madolari 20. Ubwo iyo ushaka urugero, ushobora gushyiramo nk'amadolari, urugero ushyiramo wenda nk'amadolari 1,000 mu munsi umwe.
urabona nshyizeho amadolari 1000, ngira ngo urabibona neza cyane. Ahangaha mu munsi umwe nzabona inyungu ya profit ya 219 kuri nashoyeho. Ubona yuko ayo ntajya muzi. Estimated maturity profit ni aya ngaya, $3 mu munsi umwe gusa. Ejo ubundi ukahita uyabikura. Noneho wowe uhita uza hano ugakanda create. Ngiye kukwereka uburyo washyiraho aya madolari, uburyo wakora deposit, hanyuma nawe ugatangira kwinvestinga muri iyi AI. Urabona neza yuko kuri balance yanjye reba mfiteho amadolari 1000. Urabona neza ninza hano kuri deposit. Ahangaha hari uburyo bwinshi bwo kugenda ukora deposit. Hari uburyo bwa USDT, BNB, Trax, Ethereum, bitewe nayo ushaka. Gusa uhitamo BNB ugakanda confirm. Urabona yuko hariho BNB Smart Chain bitwara umunota umwe, Trust 20, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hanyuma ukahitaza ugakanda confirm. Bahita baguhereza code, address, deposit, hanyuma ukajya koherezaho ya madolari 20 yawe kuzamura. Niyo iyi AI itangira kugutradingira. Kubikuraho n'ako kanya nabwo uhitamo iyo ushaka. Urabona yuko iyi AI imeze neza cyane, niyo wabasha gukoresha kugira ngo urabona iyo ukanze ahangaha kuri AI positivity stable, ngira ngo izi ni inyungu mugenda musangira. Urabona neza yuko hari iminsi 7, iminsi ngahe. Urabona ni imitamo y'iminsi 7 nabwo nkahitamo USDT. Hanyuma reba iyi niyo nyungu nzabona. Ninshiraho amadolari 1000, urabona yuko mu munsi umwe mu minsi 7 nzaba mfite aya madolari 50,000, ibihumbi hafi 80 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngira ngo urabibona neza cyane. Ngiye kukwereka noneho uburyo ushobora kwemvita. Ushobora nawe kwemvita mu undi muntu nabwo ukabona inyungu. Ninza ahangaha kuri home, ngira ngo murabona neza cyane. Ubu nibwo buryo burimo. Hano hariho na orders. Iyo watanze order niyo zarangiye uzirebera ahangaha kuri order. Reba ahangaha nabwo ninza hano kuri mi, urabona yuko ahangaha ushobora kuza hano ugatumira invite, ugatumira inshuti zawe. Ngira ngo urabona neza cyane yuko nabwo hari inyungu ugenda uhabwa automatically zihita zigeza ahangaha muri iyi platform yawe.